susret između Nike Nobila, Metalac i Majetić Nusmira, Taekwondo Team Bosna. Ujedno molimo i mlađi dio publike za sportsko navijanje. Između Nobila i Majetića, klasjalno u kategoriji ispod 85 kg, Vladimir Veljović za Metalac i Malić Ramiz, Taekwondo Team Bosna. Trenutni rezultat 28-26 u prednosti Bosna.
Kraj borbe, ujedno i kraj poluvremena između Metalca i Taekwondo tima Bosna. Trenutni rezultat 39-27 za Taekwondo tim Bosna. Lijepi veliki pljesak na borilište, ponovo izlazi Antonio Ivas. A za Taekwondo tim Bosna, Andžić Sarev. Idemo publika, nema spavanja. Bravo Antonio, a slijedi borba između Marina Barišića i Samira Vizdarevića. Marin Barišić Metalac